Pozdrav svima, dobrodošli još jedan novi video. Evo, danas je video, kako ste vidjeli mogu u naslovu, biti sve sam kupio iz Mlinara. Pa ćemo krenuti s samim testom da vidimo kakvi su to proizvodi. Ok, imamo tu da vidimo. Tu imamo prvo pizza. Imamo, evo ovako to izgleda ta pizza. I s druge strane, znači ima tu sira, šunke, ali vidimo kako je biti ukus. Jedna normalna pizza, ali pizza tako ide, osrednja. To ćemo dati 6. Idemo dalje. Ovdje imamo biti burek. Nisam silni, ovako to izgleda taj burek. Vidite kako je tu burek izgleda. Da malo zdisam testom. Je to smešno samo vidim. Ovo je tako bio burek, nije baš najim. Ćemo dati 6. Nemoj šta smo tu udalje uzeli. Smo uzeli neko pecivo biti sa sirom. Ovako to pecivo izgleda. Vidite, idemo kako je to sa sirom. To ne treba sir. Ne treba tako nije srednja. Malo da kanjem bolje sir. Ne bilo dobro. Pa je ovaka osrednja 5. A idemo šta smo dalje uzeli. Da idemo. Da imamo kada je to unutra. To je ovaj kazon. Ne znam kada biti to punjeno, baš me zanima, pa ćemo uzeti malo sredine. Evo malo šunka. Nekaj ovo vidite. Evo je unutra. Normalno pecivo. Znači ovo ćemo dati isto 6. To je sa sirom. To je burek sa sirom. Evo ovako to gledate sa sirom. S druge strane da vidite. Ajde imamo kako je to sa sirom uopće. Isto sa listratim. Evo ovako to zgleda unutra ste sir. Isto dobar, vidi se da je sviži sir. Pa susto ovo. Za ovo ćemo, za ovaj burek 6. Idemo, što smo dalje uzeli iz Mlinara, da imam. To je nekako pecivo sa hrenovkom. Evo ovako to izgleda. Pecivo hrenovk, malo se stavljalo to, te biti sir. Dosta tanka, a evo kako je biti ukus toga. Malo to izgleda. Kako je to hrenovka uopće, je dosta malo tvrdi, ali ovak je pecivo dobro. Znači ovo ćemo dati 7. Idemo dalje, u biti vidimo kad smo uzeli dalje. Idemo, dosta duboko unutra. Kaj je to? To je neka punjeno, vidite, ovak. Punjeno, ne znam kaj je to u biti punjeno, kako je to, vidim da u listratom. Evo kako biti ukus. Lijepo se pozna lišta, unutra kao unutra neka vanilja, to se sa baci dobe, to bi ja pecivo dao 7. Idemo dalje, idemo, kaj je to? To je sa čokoladom, vidimo kako je to biti punjeno. Dobra pecivo fina, jasno fino, ovako, samo kada bi malo bilo više unutra da je te čokolade, onda je bilo ok. Ali ovaka je ocena 7. Kada to da vidim, to da je uzeli, kada je to, idemo to neki, kada je to biti punjeno. Pažem kako je to unutra. To biti punjeno, kada tu nekakve sezam gore, ovo je meni pecivo stvarno ovako dobro fina, ovo je meni 9. Idemo biti, kada sam uzeti neke deserta malo, da vidim malo kada smo uzeli. To je dolat, gore orasima, gore vrtava neka vanilija, tako izgleda, to u biti dolat, to nije punjeno, ali vidimo kako uče je to ukusa. Dobar je donat, to je isto kako onaj isto iz donatca, to su neka nutra vrsta čokolada, ali finete, samo jako fini donat. Ovo ćemo dati za taj donat 8. Idemo dalje, vidimo kada smo još tu. To je... To smo uzeli, to je sa čokoladom. Vidite kako je to, črni. Baš da ga zagrizne. Taj, baš čokolada ta. Baš mi miri. Unutra je lijepo punjen sa čokoladom, unutra je lijepo, isto meni jako dobro. I ovo ćemo dati 7.
Evo, mogli ste vidjeti sam u biti test kako izgledaju ti proizvodi od Minera. Ja bi tu u biti dao kompletnu ocjenu na ide 6,5. To je to, nadam se da vam se sviđa video, nabacite ovo veliki like, dole se vam priplatite jer samo pretplata je besplatna. I mi se vidimo u nekom novom videu. Ćao!